Ćao svima. Sad ćemo da pokažemo modul SMS obavješćenje koji pošaljemo na svi putnike koji idu s autobusom. To se nalazi u operaciji. Evo, isprati SMS polazak. Tu možemo da filtriramo sve putnike koji idu u autobus. Naprimjer, evo izaberemo ova lokacija. Imamo lista putnike, možemo da vidimo i detalje za tip prevoz i možemo da izaberemo svi na ovo dugme i da pošaljemo poruka koja tu kreiramo, ili možemo da pošaljemo zasebno. Ja bi to sada uradio pošto na prva rezervacija, jer tu je moj broj. Evo ga, i samo radit ću ovako. Samo kliknemo i putnik je dobio obavješćenje. Ako kliknemo na ovaj plus vidimo koja poruka smo mi poslali. Možemo da vidimo detalje za poruka i kako je status. Isto možemo da radimo i za povratak, da pošaljemo SMS, kako i možemo isto tako za check-in, check-out informacije, odnosno da izaberemo sve putnike koji su sopstveni prevoz. Tu daje samo putnike sa sopstveni prevoz, opet je moj broj kako ne bi smarali drugi ljudi. Možemo da njima pošaljemo primjer, evo ovako, da je šalji check-in nakon 14. Sada sistem nama kaže da izbrana vila nema SMS obavješćenja, dok ukoliko bi imali ova poruka podesana na svaka vila, onda samo bi kopirali template i to bi radili po vila gdje putnik ide. Ovo možemo ovako pošalji, SMS je poslan, evo šta je putnik dobio i evo status da je send i ID od samo poruka. To je to, ukratko, hvala vam puno.